ngudlunguhlu ngibingelele obaba egameni lenkosi ethu asebuhleni amen. Sukuma nokwenzeka engakubona nami ekhaya ngeNkosi yasebuhleni. Inkosi yasebuhleni yawuvusa umuzi wasekhaya. Ekhaya bekumuzi omkhulu. Ubaba enesithembu, ubaba wathi methatha isithembu oyekhona umamdala wafuma wamkolandela umamdala wathi mefika wamakhela emzini wamamncane. Wathi memakhela emzini wamamncane kanti ubaba izosheshe kufika isikhathi nithathe inkosi imbize inkosi asheshe ahambe emhlabeni. Mehambe emhlabeni kwaba nomsindo ukuthi mamkhulu akafune nesakhiwo sakhe ukuthi sendaweni yakhe kwadinga ukuthi siphume thina sofuna enye indawo. Wathi mephumile uma efuna indawo wayifuna indawo engayitholi waze walekelelwa nawo baba omncane okomfabo baba wamlekelela wagcina etholile le ndawo. Wathi meyitholile le ndawo uma isikhathi eside zama ethi uyakha kungakheke emakhaya ke mina ngwale eMaritzburg bekuthi mawusafufusa uqala ukwakha wakhe ngetini zodaka. Sasithi masizixova letini zodaka sizixove kodwa mase kufuneka ukuthi kwakhiwe lutho umaka wathola amandla umakhiphelo yakhokhela ufuna imali na umaka sebenze emajaktini umuntu nje uxakekile emajaktini ayikho nalo mali mesebenza usebenzela ibhodo. Athi methu besisizixa njalo mangena ubusika ngicabanga ubusika baze baba buhlanu bungena sikuleyo site. Wathi mefika lapho ngoba siphuma kabi siphuma ngesibhudubhudu sikhishwa kabuhlungu. Wathi mefika lapha wathi sikhipha othayela bendle endala le sasihlala kuyona lapha wafika kwakho umkhukhu ngala. Mesakhe lo mkhukhu kuyona ke lesisithi sesizama ukuchuma ke indlu ukuthi kube yindlu ke manje lengavuki. Wahlala umana kwathi welike bika njalo esontweni waze wamtshela wathi uyabika ngelanga wathi umkhokheli mase ngaphandle siphumile ithempeli. Wathi hayi mansindane ngeke uloke wabika usizi ube ula enkosini nasekuphakameni. Inkosi yasebuhleni iphana yonke into oyifuna moyicela into yakunika ayikho into engakunima ucela ngayo. Okuhambe nawe ngelinye ilanga uzinika ithuba kuthi makumhlangano ebuhleni na uhambe ufike uhlali kushaya isikhathi sokunikela ngoba isikhathi kwakuseyinkosi uthingo. Kuthi makushaya isikhathi sokunikela na ufike uhambe na uyonikela akunikelwa nangemali enkulu imali nje lo nayo uyanikela ucela. Onikela na ucela uthi ngiyacela ukuthi nami kwakhe kumuzi wami nabantu abami ngoba babona abantwana abaningi khasa sibaningi kamba bababezani phela sibaningi. Ngeke uhlale nezingane endaweni enjena endaweni encane kangaka nezingane ngakacela nawe inkosi nasekuphakameni. Nathi sithi sikhulekisa nawe ubuze ucela nawe phela ucela nawe njengomuntu uphela ukuze unkosi asephakameni kusize nawe ikunike lokucela. Hayi wahamba ngempela umana wafika kwashaya isikhathi wafika uJuly kwathi ngoJuly wathi hayi bantu abami namhlanje nizoke nisale nodwa ngiyahamba nami ngiye enkosini yasebuhleni ngiyocela nami nani yabona ukuthi kwenzakala la ekhaya mina ngase ngikhulileke kwakumina engangikhulile ekhaya kunabanye bezimva kwami. Wathi hayi wena kuzosala ukugada abantwana ke mina ngiyahamba ngiye enkosini ngathi mawushiya nalokugcina omncane kangaka oncela mina ngizomthini. Wathi hayi uzobona na utwenze njani othela amanzi ibhodleleni umphuzise ngizobuya nami ngoba ngiyocela usizo la ngiyakhona. Ngathi hayi hamba mhlambe namhlanje usizi lala ekhaya namhlanje ingamhlanje lizophela ngokuthi uhambile ucela inkosini yasebuhleni. Wahamba kumana wathi wafika wahlala walala ngoba ngosuku lokuqala makuyisabatha sokungezukwazi ukunikela kahle ngoba kusuke kugcwele ngendlela yeqili. Wathi ngakusasa ke ngesonto ekseni ke wavuka ke kwashaya isikhathi kwathandaza umthandazo wa9 ebuhleni besho ukuthi meqeda lapho ke wahamba wathi maqeda ukuthandaza umthandazo wa9 ngaba ngisaphuma ethempelini ke wahamba nayo dresser nabadressayo ke wahamba wanikela naye wacela inkosini yasebuhleni ukuthi nami ngiyacela inkosini yasebuhleni ngicela uthi kwathi noma sekunikelwa kuthiwa abantu abanikele embengeni kwabe bebaningi kakhulu wathi uma hayi mina ngifuna imbenge ngazi ngoba wengakholelwa nembengeni kwaphela nazo ukuthi imbenge ziyasiza. Kodwa ngalelo langa wathi ngizobekezelela ulayini oyakubaba noma ngabe mkhulu kanjani ngoba ngiyafuna ukuyibika lenkinga yami ngifuna ukuyibika kuyena qobo ubaba ngoba uthe umkhokhela ngobika khona enkosini ubaba qobo. Kodwa wengasho ke phela umkhokhela ukuthi enkosini ubaba qobo wethe nje ubike enkosini shuthi yena wabona ukuthi kufanele abike enkosini le uthingo lwangempela abike enkosini uthingo ngempela wa-addressa ukuthi wafike uthi lapho uthi wakhipha R50 wathi hayi ngiyacela inkosini ngoba engekho naleyo mali wenemali nje ukuthi agibele aye ngoba ngalanga wengathenganga ngisho ukudla endlini ngoba webekelela imali ukuthi namhlanje ngiyocela ebuhleni akusizi lutho ukuthi
ngithi dlani kodwa nibe nibone lihle leminyango kumele ngihambe ngale mali yokugcina ngihambe ngocela lapha enkosini ngicele umuzi ukuthi nathi sihlale ngifane nabanye abantu nami ngibe nomuzi nabantu abanye uthi hayi wacela ke enkosini yaseBuhleni uthi hayi inkosi kayisho lutho oluningi oluthena ngekho ngazi wonke umuntu uyazi ukuthi ayikho isinto eshiwo enkulu enkosini ithi nje inkosi kubusise uthi yasho ke lokho ehlezi kusho noma ikubanike inkosi yaseBuhleni kuThingo lathi hayi inkosi kubusise mama uthi ngathi mangicela yathi inkosi kubusise mama uzokwakhela umuzi wakho nabantu abakho uthi hayi uthi ngahamba ngekhaya uthi ngathi kwakuJuly ngaleso sikhathi wathi makushaya ubusika futhi waphela kuxova ebusika kuphela ngoba makuyihlobo kusuke kunizulu ngekwazi ukuxova ngoba itini ziyafa futhi saqala ke saxova ke ngobusika obulandelayo hayibo sabona sitina hayibo kwathatha sisatina kwaqhamuka omunye umama omakhelwane nje kodwa uzalo futhi wathi hayi matsindane nginothayela lapha nginondlu ngiqaqayo lapha yana ngakupha labo thayela uthi kwazi senzekela nje konke wamphaphia umama labo thayela kade kuyibona phela abayinkinga sesithi noma sixovile kubiyona imali yothayela ngina kodwa ngalela ngisicelile enkosini yaseBuhleni waqhamuka umama nje wathi ngiyakupha wathi noma esethenga uma esenezezela wesenezezela inkosi yaseBuhleni sikwenzile amandla akhe siuvezile ubukhulu bakhe ngikulokho ngikubonga inkosini yaseBuhleni ukuthi nginekhaya nje ngenkosi yaseBuhleni namhlanje ngiyayibonga namhlanje ngiyacela inkosini yaseBuhleni ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlezi kuyo kungazi kuze kushaya imihla yami yokuhamba emhlabeni ngihlezi naye inkosi eduze inkosi ngiseduze kwayo ngiphinde ngithema ngikuSeptember kade kuyisikhumbuzo sika September nami inkosi ngiphile amandla ngoba bengifuna ukungena emanzini nami ngibuyele enkosini ngokusha ngathi nami ake ngihambe ngiye eBuhleni ngiyongena nami emanzini ngibuyele enkosini ngokuBuhleni ngoba bese ngibona ukuthi sengidedile enkosini ngingazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami ngikulalela izilingo zomhlaba uzubone nawe ulabona ukuhlupheka okukhulu phakathi komuzi uzwe udede enkosini kanti lokho kuthiwa kufanele inkosi iyona elungisayo uma unenkinga kufanele ukuthi mawusenkingeni udede enkosini kodwa bese ngidedile kodwa ke ngamandla kaNkulunkulu inkosi yangithanda yangibiza yangisondeza umphefumulo usahlangene nenyama ngiyabonga kakhulu lokho ukuthi ngibuyele enkosini ngiphe umphefumulo usahlangene nenyama ngibonga kakhulu ke lokho ngithema ngifika lapha esikhumbuzweni saSeptember bekukho inkosi ke ibibanika ke abantu ke ngezigaba zabo ukuphatha kwenkonzo inkonzo yokuqala yesikhumbuzo ubaba wanikela ubaba engathi ubaba wathi wasemsinga ngisazi ukuthi wande sini igaba lethempeli wakhuluma naye ngobukhulu benkonzo ngobukhulu wathi wasePitritifu lo baba wathi exoxa ukuthi ubazi kanjani ubukhulu benkosi athi uyafika kanjani inkosi lena ePitritifu wathi lapha ePitritifu uthi bathi behlangene uthi yena ubeyisayoni uthi weyisayoni esikhulu nje lomndeni wakhe wonke ekhule nje kubo kuyisayizayoni uthi bathi behleli ngelinye ilanga kwangena inkosi inkosi unyanga yezulu mayingena izwa kuculwa la nayize enkonzweni kanti yena ubenesibonakaliso ebusuku etshengiswa ingubo emhlophe etshengiswa ukuthi wena umuzi wakini njengoba umuzi wakubo uthi wawubhedubhedu nje umuzi ungahlangani kunokungazwani phakathi kwekhaya wamtshela ukuthi wena nje ubungazwani lokuzwana ekhaya funakala uyofuna abantu bakini inkinga abamndeni wakho la ukhona uyalwa yikona ikulu kunena nilwana nje emhlabeni ingoba umndeni wakho olwayo bese kulwa ngani wena funakala uhambe uyofuna amathuna kini ukuze ukwazi ukukhuluma kona ucele konke ocelayo wenza izinto ezifanele ubathathe ubangenise ekhaya wenza izinto ezifanele ngabo bahleli lapha nje abahleli kahle lana abashiya khona emanqweni uthi wahamba ke ngempela masifikile inkosi inyanga yezulu lapho wenza lokho ayikushilo ngendlela ayeshilo ngayo ukuthi hayi wahlangana ke umuzi wakubo ke waba kahle waba imbumbe siyabonga ke inkosini nasekuphakameni siyacela ke ngiyacela inkosini nasekuphakameni ukuthi ngibambiseke lo yamuzi njalo ngingakhohlwa ukuthi mina ngumntwana wayo mina ngazikhethela yona lenkosi yasekuphakameni njalo seshilo ubaba kade ekhuluma enkonzweni yasekuseni ukuthi thina siye sithi makuyiwe esabatheni noma kuyimhlangano noma kuyini sibalise ngazuthi lento sayithatha ngenkani sayithathiswa omunye umuntu sibe thina sazikhethela yona fanele ukuthi makuyiwa ku14 uye kukubalisa thina siyesibalisa impela uthemesho lelo mazuma baba ngathi usho mina ukuthi mako14 noma kuyisabathe noma kuyini msulubalise ngazuthi lenkosi
wakhethelwa umuntu wazikhethela wena leNkosi futhi uyayibona imisebenzi yayo. Fanele sihambe njalo siyancenga njalo eNkosini yaseBuhleni ukuba sihambe njalo ngendlela yayo. Ze yathi iNkosi sivala inkonzo yathi ikhuluma nje amazwi engezwe nje izwi ngoba nalo kwala ngithatha ukuthi uthi ungathi mawukule nkonzo ufuna ukwazi konke. Ungakufuna ukwazi konke ngoba ukufuna ukwazi konke kule nkonzo yonke into ngayinye wena uyayilandela ufuna ukuyazi kona lokho kukulahlekisa ugcina usulahla ukholo lwakho ngoba wena usutshela ukuthi wazi kakhulu ngoba wena ufuna ukwazi indaba ezingakufuni. Singafuni ukwazi indaba ezingafuni thina silandele nje okukaNkuluNkulu okuyikona esakuzela la phakathi enkonzweni. Inkosi ibusisa sikuzwile.